I pozdrav svima ekipa, ja sam Lajk i dobrodošli u moj novi video. Znači, bonus dobrodošli samo na Favbetu, 100% bonus na prvi depozit, 30 eura, Risir ticket, 200 besplatnih spinova, link prvi u opisu, prvi u komentarima. Ako ste gledali zadnji Favbet video, znate da sam potonuo 1000 eura na Bonanzi 1000 i ovo je doslovno nastavak tog videa. Odigrao sam listić za 20 eura u nadi da će me i to vratit i idem u tiltu na blackjack i više ne igram pragmatic slotove, odnosno neko vrijeme ne igram pragmatic slotove. A sad ćemo vidjeti kaj će ovaj moćni blackjack na kojem imamo za sad samo jedan poraz danas donijeti dobrog ili lošeg. Jebem ti mater s 21 odmah. Tilt se samo prenosi sa pragmatika na blackjack. Koliko bolesni hendovi, gle ovo. Dva put vučem na 13, dva put povučem trojku. Smiješno. Mora me spojiti jedno 3-4 henda za redom me mora spojiti. 3-4 henda za redom me mora spojiti. Da me pošalje tamo prema 1500 eura da sam malo u chillu. Dobro. Bar basta šestice. Ovaj hand prođem. 1430. Isuse Bože, protiv petice, 1, 2, ovo je 500, ovo je 1000 eura. Ovo je za 1000 eura ako basta. Ovo je za 1000 eura ako basta. Na 2000 sam doslovno. Doslovno sam vratio Bonanzu u minutu. Molim te. Tako je blekaro. Tako je kompjuterska blekaro, stari moj, kakva šansa se otvori. Sad bi ja mogao to smanjiti malo. Sad je mogao malo smanjiti. Kako dobar tajming da smanjim, vidi mi hendove. Znači, vidi mi hendove da smanjim, gle, ovo je 16, 14. Dobro je prošlo. Sam malo lupio da vidim malo kaj će komp odlučit. Malo čudnije sad igram, malo gluparije. Da ga malo izbacim iz takta. Evo malo nazad pojačat bet. Sad moram pazit kaj klikćem. Dobre. Ovo mi je trebao, sad me je opet brzo uzeo, dva jaka henda me je uzeo i opet me vratio na 1600, znači bez ovog vina 450 na 1200 eura nazad. Ajde sad. Ban 20. Stand, ban 21. Dobro, ajde. 2 prošlo, 3. Ovaj prođe i na 2000 sam. Naravno da neće proći taj. Bastat će me, na svima će me bastat. Kak je ovo odvratno, 18, 18, 18 i 17. Wow, ne mre ljepše. Blackjack 11 u 21 neće. 14 u 21 moće, dobro. Blackjack je win 1767. Koliko sam bio? Sam bio na 2000. Isuse Bože, kaj ja radim, ej, daj, dragi, ščiliraj. I koncentriraj se. Double, stand, double. Opet 1000 eura, jao, 100 eura profita. Moglo je biti 500 eura profita, a ne 100. Hit, stand. Bravo, 2367. Sam malo sad.
Uuuu, sad treba raditi brze računice. 2,5 cash out. 2,5 cash out, odnosno 1500 cash out, 1000 ostaviti za slot. Čak mogu 1000 ostaviti za slot. Ili do 3000. Moram ga još malo počačkat. Dvanaest. Okej. Moram ga još malo pročačkat ovdje. Teško da padne s dvojke. Što sam samo na jedan double, rekao neću biti pre-greedy, a opet je bilo greedy. A sad ću ići stand double. Dobro, double prošao, to je dobro. Kako bi bilo brutalno da dođem do 3000? Da ostavim 1000 za slot. I da 2000 cash outam. Kako bi to bilo dobro, ljudi, niste svjesni. Split sedmica je dosta loša, realno, protiv dvojke. Da. Što više odvratan. Ajde, prođi 3 za redom brze. Stand, bust! Ajajaj, koliko ružnih endovi je. Daj, nemoj me sad samo... Daj bastaj s trojkom jednom, a daj, molim te, bastaj jednu trojku, stari, zašto mi to radiš? Tako je. Okej. Daj me molim te na 3000, ja fakat te molim, daj me na 3000 da izvadim 2000, ostavljam za slot koji neće biti pragmatik i bit će brutalno, molim te Blackjack, Isuse Bože, stand, basta je nekim čudom, hitaću, ja bi bastu, 16-26 bastu, prošlo bi mi i ovo, to je bilo 200 eura više. Trebao sam stajati dok sam dobio 2 Blackjacka, malo greedy. Tak sam blizu da mi spasi ovaj ušljivi pragmatik bonanza dan. Moram malo sam smanjio bet. Jer mislim da sam previše izdobivao na 100 eura boksovima. Sad mogu tu malo igrat agresivnije i malo čudnije. Ok, poslije ovog idem na 100 eura boksove, sad je... Stvari ne idem još, mislio sam da će Blackjack povući. Će bastat peticu, neće, ok. Fuck. Dobro. Blackjack! 5, 15, 6, 16, 12, 16, 17. Isuse Bože dragi, koje smeće odvratno. Koje smeće odvratno od karti je ovo bilo? A gle, dobro je. Još dva henda, još samo 2 henda. 2 henda, jel puno Molim te, Blackjack, molim te, učini mi to. Shit, mate. Čim počnem igrat glupo. Druže moj, 15, 15, 15. U 19, 18 baz, dobro. Bravo. Daj, ajde, opet na 2 henda, 2 henda, molim te. O, nemoj mi jasa uzeti, dragi. Smiri se.
Gle ovo, asa u asa mi uzme, stari. Da, minus 600 eura u stotinku. A jebem ti sve da ti jebem, šta radiš, šta 14, 15, 16 jebote. Kaj je sa šesticama sad? Kod mene. Isuse Bože, šta mi je počeo radite? Bum, blackjack, blackjack. 17, 9, 19, 13, 17, black. Možda je vrijeme da stanem. Da, možda je fakat bilo vrijeme da stanem. Ma daj, nemoj me jebat, stari. Šta radi majmun? Kreten jebeni, Isuse Bože dragi, ovo je najgori ran u povijesti. Ovo je najgori ran u povijesti, majke mi. S 2700. S 2700. Ne, koliko? 2400. Naređe bi sad svaki hand bi samo double ono. Koliko aševa od jednog kod njega, mamu mu, nemoj srat. Malo 1 na 1, samo da... Zakaj, ali... Ok, igram 1 na 1, ali stišćem bez veze. Znači, ja ne gledam koji kurac stišćem, stari. Aj, Isus. Ajoj. Tak sam bio blizu da mi se ovaj dan popravi. Ja sam bio toliko blizu da ovaj dan bude predivan. Ja sam hito 20. Oprostite mi, molim vas. Jel moguće da sad frajer uzme 21? Ljudi, oprostite mi, molim vas. Znači, ja sam pol današnjeg videa kliko bez veze, majke mi, evo. Znači, ja sam pol videa jebeno kliko bez veze. Glava, nemam ni za split. Ja nemam za split. Trijas. Trijasa u osmicu jebeno. Bio sam 2 henda od cilja. Daj, nemoj me jebate. I blackjack me isto. Na sve kaj mi se dešava i blackjack me prota. Pragmatik na ban listi, mislim da mora malo ščilati s blackjackom jer nisam normalan, stari moj, ne smijem gambat. Dok izgubim odmah snimat jedno za drugim. Malo moram ščilirat ljudi. Vidimo se na idućem slotu nekom kojeg niko nikad nije vidio. Ne znam sad, 300 eura, moramo neke izmisliti, do tad čao, pusa bok.